sve je moguće ako gledate mojih top 11. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Mojih top 11. Danas specijalno za vas, svojih top 11, svoj idealan tim igračke karijere sastavlja legendarni golman Hajduka i jugoslovenske reprezentacije Ivan Katalinić. Ivan, veliki pozdrav i dobrodošli kod nas u emisiju. Hvala. Izvolite, tabla je vaša, neka stoji kod vas. Marker isto, pričat ćemo malo u karijeri, a poslije ćemo upisivati neki igrač. Ajde, pomoći ću vam ja. Za Hajduk vas vežu zaista najlepši dani života, najlepši dani karijere. 2 titule, 3 kupa Jugoslavije. Jel se sećate nekih početaka, neke debitanske utakmice za seniorski tim? Pa, to je bilo daleke 70. Ja. Protiv Valencije i mislim da sam čak prije toga protiv Reala u prijateljskoj utakmici i ušao drugo poluvrijeme gdje smo vodili 4-0 Reala. Onda su svi stariji otišli, odnosno drugo poluvrijeme nisu igrali i primio sam 2 gola, mi smo dobili 4-2. I tako je moja karijera počela jer sam ja došao iz Trogira u Split. Bio sam amaterski reprezentativac u ono vrijeme Hrvatske i radeći sa velikim Bearom sam došao do reprezentacije. Kasnije sam otišao u Englesku, Southampton i nakon toga sam se vratio u Hajduk i tu završio karijeru. Je bilo treme protiv Reala i Valencije? Pa, slušajte, pun stadion, oni koji su bili na Plinari, 30.000 ljudi, tu nije ni moglo staviti više od 22-30.000 ljudi, 30.000 ljudi je bilo, bila je prijateljska utakmica, ali slušajte, uvijek se nekako mora početi. A eto, ja sam naišao sa tih klubom, španjolskih klubom, ja sam započeo karijeru i kasnije mi je bilo puno lakše. Šta je ta Plinara imala tako specifično? Svi igrači ovamo iz Srbije, Bosne, kažu da od kad se Hajduk predstavio na polju da to više nije ta atmosfera kao što je bila na Starom Platu. Šta je ta Plinara imala? Pa to je blizina. Mene Plinara kasnije posjećala kad sam otišao u Englesku. Sve blizu, publika blizu, dodir sa igračima blizu. I svi kad bi došli na Plinaru, onda su znali što ih čeka. Jer taj huk publike, uvijek ispod 20.000, rijetko je kad bilo. Dobro, mi smo tada sve osvajali, pa možda i zato publika. Međutim, inače je tako bilo. U bivšoj Jugi svugdje gdje si dolazio i naročito kad bi mi Hajduk dolazio, bio je pun stadion. Tako da je to u to vrijeme bilo normalno. I ti manji stadioni nekako su bili lakše igračima za igrat, ali onaj ko nije navikao, onda bi se čak u početku prepali, a mi smo znali prvi 15-20 minuta da se zabije gol, onda je bilo puno lakše igrati. Šta pamtite iz ove 2 šampionske sezone, 75. i 79. Pa ja sam bio od 71. To je moja prva, jer sam bio 3. golman, jer je bio Vukčević, Sirković i ja. Kasnije je došao Mešković, 73., 4., 5., 6., 9. isto sam bio u armiji, sam branio jednu utakmicu. I to je nezaboravno. I osvojeni 5 kupova, isto tako, znači 4 prvenstva i 5 kupova sam ja osvojio kao igrač sa Hajdukom. To je 5 uzastopnih triumfa u Kupu Jugoslavije. Hajduk je u to... Od 73. do 77. Jel ste bili specijalno našpanovani za te utakmice u nokaut sistemu? Pa ja sam inače volio te derbi ili finala. Ako malo pogledate unatrag protiv Partizana 6-1, Zvijezde 1-0, ja sam bio najbolji na terenu. A te snimke se danas mogu vidjeti na YouTube-u. Ja. Isto tako protiv Dinama 76. finale Kupa u Beogradu. U produžetke Šurjak dao gol, dobili smo 1-0. Bilo je još jedan put Dinamo na JNA i bilo je sa Borcom. Isto Borac Banja Luka na JNA. Tako tih 5 finala, mislim, ne mogu nikad zaboraviti. Gdje ste van Splita najviše voljeli da igrate? Pa ja sam svugdje volio gdje je pun stadion. To me je bio jedan motiv više, jer naročito ove derbije, sa Zvijezdom, Partizan, Dinamo, onda je bio Željo, Sarajevo isto, a da ne govorim drugi, Vojvodina, znala, Vardar. Bile su jake, 10-ak ekipa je bilo vrlo jakih.
Ko vam je više ležao, Zvezda ili Partizan? Pa nama je nekako Hajduku Zvijezda više ležala od Partizana. Partizan je nas znao dobivati na Plinari u Splitu, a mi kao u Beogradu. Međutim, u tim derbima nikad nisi znao, bilo je predobrih igrača. Mislim da Sene iz druge strane mogli su igrati, tako reći, svi u reprezentaciji. Pamti se ono posljednje kolo 76. kada su se Hajduk i Partizan do posljednjeg daha borili za titulu. Pa dobro, to je specifična bila utakmica 6-1 koju smo mi pobjedili, trebali smo biti prvaci. Eto, što se desilo, to je sad te priče. Da li je više sudac produžio, nije. Partizan je dao gol i osvojio prvo mjesto, iako su oni te godine isto igrali dobro. Ali mi smo pokazali da smo bili bolje, ipak smo ih 6-1 usred Beograda pobjedili. Nama je bio to treći po redu, ali eto, tako se to desilo. Vi ste na Karaburmi ranije završili utakmicu i onda se slušali smo baš na centru smo slušali i kaže se 1-1, ali niko nije znao koliko će još biti minuta do kraja. Aha. I onda kad je završila utakmica, kaže upao gol, bilo je gotovo. Jel se sjećate možda ko vam je dao najatraktivniji gol u vašoj karijeri? Neki najlepši gol? Teško. Nisam ja puno golova primao, ali teško da se možeš svaku utakmicu koje su bile interesantne, ali za gol teško bilo. Bilo je dobrih centarforova i mislim da nekoga spomene, mislim da bi onda ostale malo odrezao ono što se kaže. Jeste imali neki recept za penale možda? Jesam. Pa ja sam čitao dobru igru. I ja bi do zadnjega čekao, iako smo mi znali golmani da većinom desna golmanova, lijeva golmanova. A onda smo znali isto tako kad ti pucaju vezni igrači ili kad ti pucaju obrambeni igrači, šta to znači. Tako da, to su vam svi golmani imali svoj. Ja sam protiv Vardara recimo, kad smo mislim 4. ili 5. ili bija 5. na penale prošli i oni su imali, ako daju gol 5. da prođu dalje. Aha. Međutim, ne znam tačno kako se zvao iz Skoplja igrač. On je stao prije lopte i ja sam stao. I on mi ga dao u ruke, ja se nisam pomakao sa sredine. I onda smo mi kasnije dali, oni su promašili i tako smo mi prošli u finale i osvojili ta kup. Zbunili ste ga u... Stajanje je, ali vidite, odlučujući penal moraš stati do kraja. Ili nikad ne znam što će se desiti. Ivane, upišite za sada jednog igrača Hajduka iz vaše generacije. Znači, treba da napravimo tim od 11 igrača u nekom sistemu koji vama odgovara. Ajde vi pišite, ja ću vam govoriti. Jel' tako? Dobro. Ajde. Evo, recimo Peruzović, centar Kalf koji je bio. Ili ćete od bekova. Krenut ću, evo ovdje je golman, recimo. Stavit ću lupu, ću ovdje. Može tu, da. Dobro. Evo ovako. Peruzović. Može Buljan do njega. Ajde, recimo da upišemo sad dvojicu. Buljan, ne? Ovdje, a? Da. A recite mi nešto o njima dvojici. Šta vas sveže najviše za njih, za Buljana i Peruzovića? Pa bili su veliki borci, jedan i drugi. Kasnije Buljan napravio karijeru isto u HSV u Njemačkoj i Peruzović je napravio isto u Anderlechtu Belgiju. Su pokazali 2 odlična igrača u to vrijeme, 2 snažna igrača. Tako da i njima sam ja isto zahvalio što su najmanje golova i primali. Otišli ste u Englesku. Kako je došlo do transfera u Southampton? Pa došlo je zato što sam igrao u reprezentaciji. Jer je bilo u to vrijeme 12 utakmica da moraš odigrati u reprezentaciji da bi otišao u Englesku. A međutim, moram se i zahvaliti Golcu koji je prvi. On je otišao kao student i on je prvi tamo i on igra je dobro, odlično je igrao. I onda su oni došli mene gleda protiv Zvijezde, smo igrali baš u Splitu, bilo je 0-0, bio sam među boljim igračima i tako sam otišao. Jeste se snašli tamo brzo? Nije baš jer sam došao u 2. mjesec. Aha. Zato što je prvenstvo se tad odlučuje i drugčiji način igre. Ja sam sa Hajdukom samo rekao bi su nas hvatali na kontre pa sam imao više duela 1 na 1,
a ovamo ti je non stop lopta bila u 16 metara, u to se tako vrijeme igralo. Jel? Golman može napraviti šansu. Recimo, preskakala se vezna linija. Drugo, teški tereni, nije koji danas da su to tereni ko biljar, šta mi kažemo. Danas, u ono vrijeme nije bilo trave, on je samo pjesak ili bilo mnogo kiša u Engleskoj. Međutim, sa vremenom prihvatiš. Koja vam je utakmica ostala u posebnom sećanju? 81. u Liverpoolu protiv Liverpoola. Dobili smo 1-0. Nakon 18 godina je Southampton dobio. Ja sam bio najbolji igrač na terenu. Rush, Douglas, Souness, McDermott, najbolja ekipa Liverpoola koja u to vrijeme postojala i mi smo ih dobili. I u to vrijeme smo bili čak prvi. Međutim, poslije nas je skupilo dosta utakmica odgođenih zbog lošeg vremena i Liverpool nas je dobio u Southamptonu i on je bio prvi, mi smo bili peti i to je prvi put Southampton igra ili drugi put igra u Europi. A to su one zlatne godine engleskog fudbala. Da, sa Nottinghama i Nottingham Liverpoola. Forest, Aston Villa. Svi su uzimali titulu prvaka Evrope. Evo, od 80 do 83. ja mislim da su sve oni uzeli. Nottingham 2 puta i Liverpool isto. Liverpool i prije. Liverpool i prije, mislim, 78 ili tako je. nešto. I Aston Villa 82. 3. U Evropi s kim ste igrali? Sa Sportingom smo ispali. Tamo smo, mislim da smo kući izgubili, a tamo smo igrali 1-0, 0-0, ovako nešto bilo. Sjajna generacija Southamptona. Koga ćemo iz te ekipe na tablu? Pa prije sigurno Ivan Golac. Dao je pečat. Drugo, Kevin Keegan. Kevin Keegan, da, je bio... Onda imali sa David Watson, stoper engleske reprezentacije, Mick Shannon, desno krilo, Alan Ball, legenda. Chris Nichol, irske reprezentacije, ovaj menadžer Laurie McManamy, on je volio starije igrače i mislim da je napravio dobar tim i da je se u to vrijeme dobro gurao. Koga da upišem za sada? Golca? Hoćete Golca i Keegana? Pa možemo. Ne, vi recite, koga je iz Southamptona za top 1? Pa dobro, ja bi, pošto je Hajduk to sve osvaja, onda ja bi Hajdukovu ekipu, jer to je najbolja ekipa bila. Jeste, ali su pravila emisije da mora iz kluba za koji ste još igrali neki igrač. Znači moramo nekoga iz Southamptona. Vi recite koga? Dobro, stavimo Keegana. Keegana, a? Hoćemo ovdje. Da. Može ovdje? Može, da. Kakav je bio? Šta ga je izdvajalo već tada u odnosu na drugi? Pa on je bio veliki igrač. On je stvarno bio veliki igrač i on je došao iz HSV-a i on je puno dao u napretku Southamptona i da mi dođemo da se uopće borimo za prvo mjesto. Dobro. Hoćete još nekoga iz Southamptona ili ćemo kasnije da se vratimo? Pa možemo se kasnije. Dobro. Reprezentacija Jugoslavije, debitovali ste u Bogoti protiv Kolumbije u onoj jednoj utakmici. Gdje smo dobili 1-0. Mislim da je Bajević dao gol. Se sjećate te turneje? Ja se sjećam turneja, ne znam da li je on dao ili nije. Bajević je sigurno dao gol. Da. Ali je zanimljiva turneja bila. Bilo je dobro. Dobili... Trebao je Svilar braniti, međutim on je nešto ima problema za trbuh nešto i tako i onda sam ja tu i počeo. Tu jednu sezonu, 2 godine ste bili u tom nekom užem krugu kandidata za reprezentaciju. Nije u to vrijeme bilo lako doći uopšte, dobiti poziva, kamoli stati između stativa. Bilo je puno dobrih golmana, bio je i Borota kasnije, razumijete, Marić je otišao i Svilar, Petrović je iz Zvijezde, isto tako. Tako da je bilo ti odličnih i bilo je teško, međutim ja sam 76. mislim da je to meni bila najbolja sezona jer sam primio i najmanje golova, mislim 14 golova u 29 utakmica i tako. Tako sam ja došao do reprezentacije, kasnije sam igrao protiv Brazila i protiv Argentine. Brazila u Belo Horizonte koja je igra Zico u to vrijeme. Onda Argentine smo izgubili, dao mi je Pasarela gol iz 11-terca. Tako to su meni ovako lijepe uspomene. U onim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Argentini branili ste 2 jako važne utakmice protiv Rumunije. Gdje u Zagrebu i Španjolske na Marakani. Tako je. Ta protiv Španije je bila vrlo bitna, odlučujuća, ali nismo uspjeli da dođemo do boda. Pa mi smo imali neke šanse, pogodili smo i stativu, međutim poslije kad su nam zabili gol mislim da je bilo sve riješeno. Šteta što nismo otišli, ali eto, poslije sam ja sa Hrvatskom otišao
98. na svjetsko prvenstvo, ali nisam bio kao igrač. Kao član štaba, aha. Da, kao član štaba sam otišao 98. Sad iz ove reprezentacije, u stvari iz ove ekipe koja je igrala sa vama u reprezentaciji, treba da izvučete 3 igrača sa kojima niste igrali u Hajduku. Znači neko, evo ako hoćete mogu da vas podsjetim koji su to bili timovi, recimo protiv Španije, Mužinić, Bolja, Tokio, oni su iz Hajduka, Trifunović, Stojković, Hatunić, Popivoda, Sead Sušić, Kustudić, Safet Sušić, Halil Hodžić, Vukotić. To su sve igrači koje ste zakačili u tom nekom periodu. Da. Šećer Begović, Vladić, Pižon Petrović, Bajević, Zavišić, Rajković, Hukić, Hadži Abdić. Eto, od njih izaberite trojicu. A posle popunjavamo taj tim sa igračima Hajduka. A teško je to kazati. Recimo Bajević, Halil Hodžić, Vukotić. Ćete njih trojicu? Može. Dobro, aj kako da ih možemo Mocu ovde. Vukotića ćemo ovde. A Halil Hodžića i Bajevića kao napadački tandem, može? Da. Ovako, Vaha. Bajević. Ajmo kratko, šta vas vezuje recimo za Duška? Pa mene vezuje to što sam bio ja u Mostaru u vojsci. Aha. I s njima sam trenirao i inače su nam zabijali, pa se onda dobro njih sjeća. I jedan i drugi, ja? Jedan i drugi, je. Izgubili smo 4:0 u Mostaru, dao mi je 2 Bajević, 2 Vaha, sva 4 gola sa glavom. Bilo strašno kiša, bilo je hladno. Ali su bili, imali su dobru ekipu, još skupa sa njima Vladić. Oni su radili taj trio i Marić je branio. Strašan tim su imali u tom Imali su periodu. dobar tim, međutim mi smo imali bolji i eto. Što je zanimljivo, strašan tim koji nikad nije osvojio titulu. I to je najveća misterija, čini mi se, jugoslovenskog fudbala. Ma slušajte, ne znam, ja sam isto tamo bio godinu dana u vojsci i mislim da njima je bilo draže pobijediti ove velike nego se bori za nešto. Tako je. A Moca je bio isto veliki igrač u Partizana, vrlo nezgodan igrač, igraju su obe dvije noge i bio je vrlo opasan za gol. Sada popunimo ove neke pozicije koje nedostaju. Gore u ofanzivi smo skoro sve popunili. Treba nam golman, trebaju nam 2 beka i eventualno ovde na sredini neka 2 igrača. Koga ćete staviti? Pa Juricu Jerkovića moramo staviti u sredinu. Jerkovića obavezno, da. Evo možemo recimo ovde. Isto Mužinića. Mužinića ćemo ovde. A moramo Džonija staviti desnog beka. 5 gore imamo. 8. Džonija ćemo ovde kao desnog, a? Da. Dobro. Još golman i eventualno levi bek ili možda neki srednji. Pa golmana Marić je sigurno da je bio. Ste igrali sa njim? Ne. Pa mora samo igrač sa kojima ste igrali u karijeri. Znači ili neki Hajdukovac ili neki Southamptona. A onda Meškovića? Mešković, bravo. Jedan, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fali još jedan. Možda na sredini ili eventualno po levoj strani neko. Pa dobro, tu moga i Mužinić igra po lijevoj strani ili... Dobro. Može i tako, da. A onda nam treba neki ovdje zadnji vez. Pa Mužinić je zadnji vez ili možemo staviti Rožića, a on je lijevi bek, on je moj trogirani. Pa Rožića ćemo levo, a Mužinića ovdje, može? U sretanju, I time smo sve lepo popunili. Ajde, recite mi nešto o Džoniju. A Džoni je bio prvi desni bek koji je išao priko centra. Aha. I on je on je bio više ofenzivan i tako i nastavio i poslije kao otišao u Dinamo i u Bundesligu gdje je rijetki bek koji je dava golove sa desne strane. Rožić? A Rožić je bio pravi obrambeni lijevi bek koji je rijetkost bilo u to vrijeme da bude. A tu smo još zaboravili. I Šurjaka ne možemo, Žungula. Pa ne mogu svi, da. Ne mogu svi stati. Ne mogu svi. Mužinić?
A Mužinić je bila prava radilica koja bi sigurno i u ovom današnjem nogometu bio dobar i odličan, jer u to vrijeme malo takih bilo igrača. Jurica? A Jurić je bio pravi paker. Mislim da Jurica Jerković bio igrač isto sa lijeva, desna noga plus glava. Po meni je on te godina najbolji igrač Hajduka. Uz Rizaha ste stasavali onako na golu Hajduka, tako? Jesam, njega je doveo Zebec, zato što je Zebec u ono vrijeme došao iz Njemačke i tamo su većinom golmani bili koji su malo nabildani više, a ja sam bio malo mršaviji, jel? I onda je njemu to, ali kasnije sam ja pokazao svoju kvalitetu i kad je Mešković otišao van i onda sam ja stao na gol. Ja. Imamo tu i Holcera nismo, isto koji je bio veliki igrač. Tako je. Evo, eto. Od trenera sa kojima ste radili u karijeri, koji su vas trenirali? trenirali? Isto moram spomenuti i Oblaka. Brane Oblak. Brane Oblak Đorđevića koji smo skupa tu karijeru. Miće Jovanić je bio Žungula. Isto, ali vidite, ne. Trebaju nam 3 table za 3 tima. Moramo trenera nekog da zadužimo da vodi računa o ovih 11 igrača. Neki trener koji je sa vama radio u karijeri? A Ivić? Tomislav Ivić. Da. Čuveni. Kažu, jedan od najvećih stručnjaka u istoriji jugoslovenskog fudbala. Pa slušajte, on je radio sa puno mlađih igrača i sa Šurjakom i sa Mužinićem i Jerkovićem i ti koji su izlazili iz omladinskog pogona. Drugo, ja smo i Rožić iz Trogira. Žungulj je bio Kaštela, Jovanić iz Kaštela, tako da je tu Buljan iz isto Imotskog. Svi smo bili tu nekako iz Dalmacije i uz par pojačanja koji smo prije rekli i Holcera, pa kasnije Oblaka, Mešković isto bio, Đorđevića, ti igrači koji su dolazili. Poslije smo bili i Balevski iz Vardara je bio 78. godine. Mislim da je Hajduk uvijek dovodio prave igrače i koja su bila pojačanja. Ko bi mogao da bude kapitan ove ekipe? Pa Jurica Jerković. Bez dileme. Bravo. Ovo je tim Ivana Katalinića, top 11. Dakle, da rezimiramo, Mešković na golu, pozadi Rožić, Buljan, Peruzović, Johnny, u sredini Mužinić, Jerković, Vukotić, Kigen i napadački tandem Vaha Halilhodžić i Duško Bajević. Trener je legendarni Tomislav Ivić. Ivane, hvala vam puno. Čestitam na ovako dobro sastavljenom timu. Pa bilo je još igrača, ali rekao sam vam. Nemaju mesta, šta ćemo da, neka čekaju na klupi pa će dobiti šansu u drugom poluvremenu. To je bio Ivan Katalinić, legenda splitskog Hajduka i jugoslovenskog fudbala. Hvala vam što ste pratili još jednu našu epizodu. Ostanite uz mojih top 11. Veliki pozdrav iz Splita. Idi kod Neše u mojih top 11 i zaokruži karijeru.